Buenas and half a day talo. Si Pete Santos gagyo ginimagi sa Coppers Cove, Texas. Este gitalo un video para imes Samoru sa gimagar ginimagi San Lago idia uno gimatsu za gi 2015 na sakan za este gipago na intitun ginimagi i mes Samoru. Be famatinas tribute para sinanaubia si la defunta Regina Marta Espinosa Santos. Ja antes de otogwe now, ja pe lakmus un mensahe para si Miguel Lujan Bevacqua dan Kenneth Goffigan Cooper, Hanzuna Dos, Maulik Bidan Mizo, ja nisita un nakatma corazon Mizo, nisita un fanhasu maguf, sa Miguel baba para corazon mo dan gintodi tempuluhan haw. Dan hagu Kenneth hagu lokwe baba para corazon mo dan gintodi tempu Goffigan haw. Pues no na magong corazon Mizo ja sempre li na estiman mamayla na tempo maulik bidan Mizo, maulik para itatagweta, maulik para ikuturata, maulik para ikustumbrin Samoru. Jahaso lokwe na man medgudit na tautawis iman Samoru. Masya manugatu mangagit gi Islas Marianas pat masya manugatu gi Lutano. Todo tempo men medgudi spiritun Samoru. Haso lokwe na 4 pat 5 mid esta nasakan i man Samoru man lagi Lutano za esta papago memmet good ha i spiritun Samoru. Pues sinhafa mas estegi un tinigehu un tribute para sinanaubia utugi tati gi finan 2002 na sakan 2002 sti na utugi pues ekungok esti i joku tribute para sinanaubia si Diyos masi dan bibat Samoru. Mapoksay biha. Megay tatungo entry iman Samoru ni man mapoksay biha. Masaya hafa irason tihasan esti tali. Sinya sa pudi mampus ho bininana anay manyagugwi naman manaygwatu ineni para pineksay giyas mismo na nanya o sino uno gi familia tagwihitiana pat laam ko na tsilunya palaan ni nana. Ombis guahu hutungo megay na rason. Inmas amko na tsilunya lahi as nanahu kineni as bihanya sa parawazuda ibiha. Lokwi inedzak gwi ni biha sa kirido gwi para gwi za ibiha. Guaha bisinun mami antes mampus megay na famaguun gi familia niha. Anay manhalom na mampus makat para ufanahong gi familia matatuhon makoni famaguun ni manya lunyiha inana zanitata. Guaha lokwi na kausa na inana gi fino ikwentus kineni ni bineno siya na klasen op. Pues pudenaw na rason naman makapon ni famaguon niya dyan man manayo tu para ufan pineksay. Guahu uno ni mapoksay biha lokwi. Ifineni na memoryasu siya pues sinanahu biha gibanda nanahu. Sila defunta Regina Espinosa Santos. Huhasu tati antes anay manasagaha mistaba giza Hyundai Santa Rita. Huhasu si mom na zinanya dumiskansa gikahida. Matatsungwi gilamasa tenga jani latan gantan ni Bula Cafe jani Sipanya. Hatago uno gi entry tiyuhu siya para usongi edut jaw na dandan ni radio. Todo tempo ay ekunguk si Jesus Samoru Chatfurus gi programan kompetisyon gi KUAM 610 istasyon Managov. Ja después mana open kantan Samoru siya. Hasen gwaja lokwi umekunguk kantan Samoru. Tati antes di ututuno mo eskwela, huhasu na hakonijo si mom para masaya manugwatu na hinanaw niya. Hutatizigwi tenga jagwahu kumikilili i purse niya. Sen jahu dumalak si mom sa siguro siyempre manyuguham gi McDonald's o sino Kentucky Fried Chicken manamot san talaani. Laku na adso nagwaho kiridunya si mom sa oskunzo na potgon.
Matuju gisen maulik na taguun. Hataguju bay palay patasnya ni lotion. Hulasa iya degnya. Hu ugut tatalotnya. Hu tulii guit supanya. Hu ati basunya gimin. Hu na zani guit nengkanu. Todo esti hu cogui sin hinasu sa hu guaja mampus si mam. Jomumuk si mam. Jauh hasu gia nai papat guna ju. Hu fat turun guaka ju tenga. Jauh sufa guit. Gia nai matatatsung gi si janya jauh atopi luhu. Guatu kontra i tijanya. Cumakat seleknya si mam pudesti ja taja nai ha laladi ju pudesti. Tigas maulik gui si mam fumino English ja meganya ha finu tsumuriziam gi familia. Gui ja mas amku gi familianya ja ti anak funaja ni sekolahnya saha juda si nananya jan si tatanya gi gima jan gilancu. I third grade han sinya gi sekolahnya lo enau lo kui ti anak funajan. Mamobliham gi tempu lo giftau mampus si mam. At suka diridiha gunahan mami. Kumugwaha tau matu gi jahami manis pipia abiu pat nengkano maninai sempre gias mam. Hu ejak enau na custom brendas si mam. Adzu iti hu komprendi gui na tempo na gwaha na manlulalu gi familia sa umbris hami ni ti megagay gunahan mami lo si mam sigi gui menen na i. Gi después anay dangkluju esta na hututun kumprendi sa hafa siya na manlulalalo. Lo mas preciso hu komprendi na mampus dangklu i corazonnya si mam jati sinya gui sumataw. Hu osgi si mam gui ni na banda. Adzu talo na maguf na memoriasu put si mam iminangi mamatinas. Masaya hafa na finatinas, hatunga si mam fumatinas. Fritada, chalakilis, chumpulado, paksiyo, kialagun matalik, manok fresco, kadun binado, titijas fadang, bunyelos dago, mangus, ariskado ni manazi tapon, golay agun suni, jan lamag kay talo na klasin finatinas. Dosis si mam famagoon niya jaw majuti jan si pap, gianay nininiha jo. Tiyo haso si pap gi dinikikehu lo guahu kumoni gui tati para guahan jan guahu pumulan gui estay finatay niya. Hu haso si mam na sen piniti gi as pap jas eso asangan na mangguay jaha gui gi as pap at suka ni na piniti mampus. Tatfoy gunay zanya si mam para si pap na hatsogui todo para una magu si pap. Hasetbi si pap kulan unray. Mamatinas, mamagasi, prininsadzi. Muna gas-gas, lo tinahong para una maguf si pap. Todo esti at sotsogui si mam jangkan todo gui matsotso para gay kebli para familia. Sa todo i tempo si pap na falilingo i kebli. Ileknya hun si mam, nagef janya si pap humanaw mameska jan lokwi gumimin. Jan ginmenha gui si pap gi pineskarnya jan nahong gui esta lokwi ginimenya jan matu gi menagofnya. Haalat gaji pumati hujung todo iman gacongnya stiki hokuk guihan jataja tetinan para familia. Hokuk esta lokwi kobli giginastan gas lanya jan sitbesa. Todo esti si mam ha usuni lohana meskun gui para famagonnya. Megay si mam ha fanagui jo lokwi put linalat sa moro. It mas preciso i respeto para manamko jan iman sayna. Huhasu anay mumujo jan untiuhu masaya man caam ko ham hasangani jo si mam ti pareho kumuun se luhu sa sayna gui para guaho za todo i tempo debi dio kalamte ni respeto. Camu lokui umumebesti iman amko sa golf dangklu na isaw. Na siguro na manyingi haw giman amko masaya mano nagagyaw sa matu gitay respeto jan gintiun sogui. Megay si mam ha istoryaji jo put linala sa moro ja adju jo muna sen guayja ikut turata. Si mam ha sen guayja si nankina santos tihanya gibandan tatanya. Huhasu na sesu in bisita ibiha. Tenga jan gin umali idos man afana pues man atuk-tuk ja manapat sa idos guyang niha ja masahuma tadong. Enna gu iantigo na klasin ngingi. Huli gi idos amko anay dumannya idos irespeto jani guinayja. Ja asentado para guaho bay hunguk idos an umadingan sa uhunguk lokwi i antigo na klasin fino ni Hasan esta tahunguk. Gimagahit para guaho tinahong temponnya si mam guini gihilotano. 27 años si datu
anay kinenigui as Zeus tata. Megagay ti utungo put si mam, jajan gin mohon la megay tempun mami mandanya. Sinya hukay tungo mas put si mam, in mas gwinay jaku na tau gwini gilo tano. Lau dialo sa esta mampus lo kuya kistiga gwini gilo tano. Umat didit pinititinnya kada dia gidos tumonnya. Jati sinya gwi memokat maulik at juga binan nastun. Sige di bumaba sinintenya distiki ni Nazi gwi ni stroke tatigi 1997 nasakan. Lau fuera ki todo minalangunya ibiha, in mas piniti para guiza ipinitinya gihalam kurasonnya. Megay hasusedi ibiha, jinamak kurason. Diningon niya sa guanya, hahafut dos patgonnya. Manhanaw todo ifamanggonnya manyaga giza Amerika ja Gof Hassan naman maagang gitelefon pat man makataji ko si mam. Matugi managof na si mam anay gwaha entry famanggonya man agang pat man receive ko katta gininsiha. Gof mahalang jo nungguija law estay langit siyempre naman danya hamtalo. Matu oranya paraw danya jan si jo ustata jamalik niya gwi pago gisaganya. Diriton niya pago langit. Gosa pago nanay langit ja si jo ustata ang ginatsungi. Hagas how gwini gilotano mo masapit jan kumastiga addit. Hutungo ha na tempo mo para unhanaw law ti mamagong iminahalang hunuhago. Hussein agradesi na todo gwini naija niyon na ijo gwini gi linalahu jan lokwi todo unfat na gwit. Ninayan nana na bayo malefa nuhago. Astay langit nana na tafan ali talo. Hugway jahaw nana.